nkubuuzizaako n'abantu mwena abatulaba bali ku Munnyo ku 3 mu mboozi yaffe eya Let's Talk twogere olunaku olwaleero. Njagala kutegeeza nti next week zigenda kuba ziri saawa bwe ziti ng'abasinga temukyasobola kuyingira ekisaawe kaceeka olw'okuba abantu bagenda kuba bajjudde dda nga n'ebweru waayo. So abamu muyinza okuba nga muli ku TV ne ku radio nga mulaba okusinziira ku nteekateeka eri wano mu kibuga eky'Embarara, ne abantu abagenda okuba nga bava mu bitundu ebyenjawulo mu districts ez'enjawulo nga bajja mu Olukungaana. Mu mboozi yaffe ya Let's Talk twogere ku lunaku olwaleero atusazeewo kubanga twogerako n'abamu ku bakulembeze ab'omu kitundu ekya wano Embarara, aba councillors, era nga be bamu ku baayaniriza enteekateeka z'Olukungaana olwa House of Prayer Ministries International, era nga mu mboozi gye tugenda okuba nga twogerako nabo bagenda kuba batubuulira beeteeseteese batya, abagenda kwaniriza abantu batya abagenda okuva mu bitundu ebirala okujja mu kibuga kyabwe eky'Embarara. Abo nga bo abakulembeze biki bye baagala Katonda akyuse naddala mu kitundu kyabwe. Tunabanga tukoowoola omutonzi ku lunaku olwo, biriwa bye twagala bye biba bikyuka. So mu kiseera kino munzikirize ntandikire ku ludda luno ate asooka tweyanjulire ate tutandikire awo. Sebo tuli ku mawulire gaffe Omunnyo ku 3 naye nga akanyomero kano ye Let's Talk twogere bwe tugenda okuba nga twogerako ku bintu ebyenjawulo okukwatagana n'Olukungaana. Saba weyanjulire kuba tulaba ku Soul TV. Webale munonga. Amazina ni Mutabazi Ali, omwebembezi wanyu o kansala w'abantu ba Nyamutyobera na Kakoba Mbarara South Division. Nimbanza n'okusiima Soul TV, Soul Media yona abo kubasa kwiza ekabasa kusaramu ekatuhereza nita abanyambarara omugisa go kwiza kutayayeraho ebirabiro na 25 kwiza tukashaba nabo omushayi kaceka habira harimo kutatagana bakugira ngo hariho umukoro gwa MK chonka umukoro gwa MK go yonjiro yo misto zabantu bamanyi soro nako rundi chonka soro aba church ababujingo House of Prayer mbaza kuba barimu ntuza kushaba nabo ebiro bibiri abantu mwe na mwizo mbwinji nyina kubagambira ngo Mbarara security tight ninunji munonga mwize obukumimbiza kuba buriyo bw'amani nyina kubamanyisa ngo nkambarara twine ba RDC twine wambara State South bara State North kandi twine na RDC wambara State konka security na ba DPC bitu bona tujikwasireje patrol nunji nibararana batambura groupe ibakozire nka security nirarane tambura nereba abantu akusenda kusisa emirembo muri Mbarara chonka nyenda kubagambira ngo security tight Mbarara nunji tarumu kwenda ebirajiro babara munonga. Sebo nishaba obanze weyanjurira bakutureba Soul TV tudio mu mahurire gitu ningasha makuru gitu agwa kuleta Omunnyo ku 3 abantu babanze bakumanye. House of Prayer Ministry nimbaza kubeyanjurira amazina niraka kabulijo ntashabya Jimmy Kasigaza mugogozi Chairperson kajore Mbarara sita bwa South and North. Nimba hamza kurunyu munonga mfo ite turede okurebeka gutwaya kire kigambo cya Ruhanga umuri Mbarara kuba kintu cyo kuzanazana abantu mwena abarya ahativa habo kutureba okushanga ngo oweshitirisa bujingo astamena Soul Media n'abantu bona ba House of Prayer Ministries bajya ngo bije batayiresite. This is ogunuko mugishago kubanza munonga umuri Mbarara okuya twatunga State tugize imbabizu byingi munonga twayembese ubwo butare twayembese ubwo ngutombi twayembese na nejura yonke birebuze ecuruka rebeka ngo turiya tuyira umuhimbo gw'amana munonga okureba ngo omushija wa Ruhanga nonda kuza muri Mbarara okutushabira kandi ngarakanisha abantu bona niyana ngumuza mu kwata ba America kwata ba South Africa kwata ba India kwata ba Netherlands kwata ba Sweden kwata ba kapchorwa henye na kwata ba Mbarara kwata ba Chirhura bahima banja bende omushamu muhereze ndabukuba okureba ngo yaturetere shara ho mu rembo rwa Mbarara ntibatajya kwenda tworihere ko mane myaka 30 siyo nturyamane gesharejo aho kuba bujingo kashabera omuntu asinashabera rodiyo kira rero kasha kuija kumureba face to face manyagira amataka hindura muno ngo businje bwataho muri Mbarara
atshabire enguzerekeraho bantu enguzerekeraho agaga amasete gukura parliament nibengeza gona gerekeraho nangora azufuna je ko rabantu beyi okwiye ibyo byana no kurebeka ngo twateka hamani minji itwenka bebembezi twashaba kandi tukashaba twenka tino kutusabisa ogumwe tuyengu ogune lecture wekigambo cya ruhanga manyabugingo ka kwatoka cyo no ruhuka nambani sa ngara komu abanza buzo mugogozi first umugogoza abanza nuro star abo bamwenshi hati nyongambe chistanda zitahazona zetorire nyingi munonga aho kuza ngo nimo murire nguto aya no bwakore curunya abantu mu center imo muzegwira ba government mwena yije abanza nitirika rukundo rero abanza bukundebera abukunde ba hati veshahez bacamanya kurunja munonga ngo mugogozi hati byo muntu yo jibwe kandi ohamesibwe abantu bari no batureba Asol TV nibenda kumanya mbwenu ninga abantu nibaza ku rugombe bicweke bingi district senyinja abantu bona bari amwe batemba nenyonyi bari bija omuruterano rwitorri akaceka ebyo kwerinda bibere bita omucweka kantandikiro wawe mwen kamba gambira givi imwe abashuma batwera bari mu kizungu abashuma bo mu Kiswahili abashuma ababwizugera nabasaba nabeshengereza rero mwe naryo rumutiza kwibizo beryo akuba muri bamutera ry'enyama nagenda naryo security taita aha rembo rwa Mbarara security taiti twine RCC ubwo no kubona kuraba RDC rero twazaba RDC twine wasa usando nosi no maturu system anya twachiriye byakare ngwenu teka kore twabaratinga manya bugingo tumuntu kuzazanisa House of Prayers Ministries kichintu cyo kuzana kujya kutayira muri Mbarara aha bukuba twire ntushasha muri Mbarara okubura bebembezi bokushomesa mwena abacyarakazi na munonga abacyarakazi mwena nimbeta ngumwija na n'abacyarakazi bebenda kurgomaka mbarekeye kurgomaka mbaze mwije muhura kigambo cya ruhanga nkiza kubagubyo maka noshanga mwazara n'abarongo I hope nsteho kuba turiyo obwire bo batkwata konkana nienda twantuhendera mbanze kubuza abantu obete ohenda hende mu bicweka byona kandi bagambire bije kutamu no kwabusha omuntu no kwija neco ekimuremerire cyonka ninyenda kubanza nyonka mutabaza ari nyenda kubanza kweta abantu bona bakasese abakabare abakiruhura Western yone na nababundu bojo na nabakampara mu rugeyo na nabanse zindi za Rwanda nkahi abakureba TVG aho kwani manyari ya DSTV yari nkahi abantu bona muri mugire bana nabaheru aho kubasa kwepakira yize aho kuba ahaha eshine chango abantu muri muza kuzamu kandi abarabanze mbo barabanze kufuna umugisa go kwishira akureba umusomesa witu omukundwa obakweta bugingo aho kwanaza kuba ruha live akusomesa abanya Uganda kwashabira buri muntu wena inebi kumushasha ayizoro nakorwe abase kushabirwa then babase kufuna businje na nekindi na nito kabanyambara twafuna umugisha mahango munonga okureba ntayisa tubitwire tumureba TV ko gataka tayiraga cyoko buyatayira mwize na ebintu bizibu byite biriyo mutawu nomu yaza kubishabira nabyo biterere ebitubire nturwana oburi bwenguzi abantu babire Mbarara rakatera mwese bo banzorebe akatare kabire kadamire kuyigurwa cyonko bubugingo alisati ninyizo muri Mbarara twamarebero bibiri abantu mbataho mukatari echo chonka nicoreka ngu omugisa gwatanga kwizo muri Mbarara abantu mwena musime mwena muyize turanza kwe kwateramu nyonde musalamu cyoko nakoro niza kwekeraho nanye mpikeho tusabe hamwe mwena mwize tuzeho tushemererwe abo tubase abine bikubashashayi nabarwire nabakozereki okoko kwikiriza mukama buri kimwe cyo nakikora ki nshiterera mwe nimbeta mwena isoda zona amazina nimutabaza ari kandi omukundwa wanyu omunyambarara wanyu kandi umwebembezi wanyu we naremerirwe ayizampikeho nimbasa kumuhumuriza kandi nanyowe ndabiro muri mukama witu amina just ekigambo kimwe sibora abantu abakutureba obwire bwatkwata just kusibora abantu abakutureba Asol TV amazina nirakanta shabya jimeka sagazo mugogozo muhagizo wa Museveni nenkora yesha tifutira kushigamba amwe man of NRM ninyenda kubanza nchize nyeta abantu banje bantungamo itosho za nyongozi za harwe everywhere na no kweta munywano wanje Paulo uri umihangariye Netherland
Paulo nakushaboje no mucyara wawe kuri stini nibakoze social media app n'abantu batureba tubakajirgaho kandi mwenu nubako mucyara wanjye mukayagira ati yoje tingajirgaho mwene ejo manye kije yatwizara twahura twaruhuka amina bitumwinchirize umurye byana bitaka hwire nyakore ho mukuru wo Remboru RCC RCC nakushaba nakushinjakaza kucera izoberwe polisi yihanga ryona ntugenda kacheka bayarandinjire burimbwa yona rero government atazatwongeza indembwa zona zipakira kwa abashumana nabagambi orate matemerana kacheka ebyo nabyegambira mwe bari munonga amazina gawe amazina ni Tashobya Jime kasikazo mugogozi umuzo musaveni nenkoraye kandi utatina mparana bari mugogozi umuso muniti naruhanga wenka amina abatulaba ku Soul TV beba bakulembeze betubadde nabo mu kiseera kino mu mbozi yaffe ya Let's Talk Twogere nga tubadde twogera ku nteekateeka z'Olukungaana ndowooza buli omu muwulidde opinion ye naye nga ffe tukyagenda maaso n'okubanga tuba tusaako enteekateeka Olukungaana lugenda kubeera nga nnaku z'omwezi 24 wali mu kisaawe kaceeka bwetwogerera nnaku 6 zokka zezibulawo Godfrey tumwebaze ate kambazeeyo ewa Farouk Sisters agende maaso n'okubanga batuusaako omunnyo ku 3 Godfrey